laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera amma ba'd. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina islam ɓaawo yettude allah subhanahu wa ta'ala on allajo waɗɗo ko hana yettirede o yetti hoore makko o fodi si e yetti o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen o wi wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. ɓawɗum du'anden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo hanaɗo attorede du'anede kala ko allah tagi kon e hoore leydi allah ndin ɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah ɓeydu yurmede teddungal e maɓɓe kamɓe sahaba e maɓɓe moƴƴuɓe wondunoɓe e maɓɓe wondigal moƴƴugal e ɓeygureji maɓɓe e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnogol ha ila yawmil qiyama allah ra koye ngol laawol wonɗen amin ya allah. musidɓe julɓe tedduɓe ɓawɗum men salmini on salminago islam salminago addegol giggol e wowodiral hakkundeji julɓe ɓen wono nelaɗo makirno noon sallllahu alayhi wa sallam si sahabaɓe waɗigol hakkundeji maɓɓe ɓe yiɗidiray. ɓawɗum haray men wi on ko saɗi moɗon ko tooli ko radio meɗen laawol kisal no andirɗon noon no wowiri noon siɗi sayiji ɗo hewti haray hiɗe wondi e ceernoɓe meɗen ɓe andintinen yoga ko anduɗen e fiidina meɗen kan ɓe andintinen e koyen anda e fiidina meɗen kan wono allah yewtiren noon o wi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. musidɓe julɓe tedduɓe haray hande kadi hiɗe wondi e ceernoɓe meɗen tedduɓe woni Cheikh Marouf Ba. haray Cheikh Marouf Ba ɓeɗo ko ɓe jibinande ɓuriya haray précisement e ko wiyeteɗon duɓɓel. haray Cheikh Marouf Ba haray ko mamu woni ko ɓe duɗori ɓawto duɗagol ko hoɗo duɓɓel ɓe jangi e juuɗe mawɓe ɓen ɗon ha allahu lamɗo moƴƴi e maɓɓe ɓe seeni ɓe naati ko lekkolji mamum ɓe kontini ɗon ha allahu lamɗo moƴƴi e maɓɓe e nder yurmede makko nden kanko allah ɓaako mo yurmawo kon ɗon mali. haray allah muyaniɓe seenagol janngoya e nde nokkure teddunde woni madinatu munawwara. haray ɓe woni ɗon nde ɓe waɗi ɗon duuɓi jeeɗɗi ɓe waɗi jamiya maɓɓe on ɓe gayni alhamdulillahi ɓe senti ko meɗen haray fewndo ɗo hiɓe wakkilani en hiɓe wallitani en moƴƴa haray buye meɗen no andi batteji maɓɓe ɗin gilandema e juulirde nde ɓe hoɗi ndenge muɗum Sonfonia hakkunde e Sonfonia gar e Tombolia haray hiɓe marɗon juulirde hiɓe marɗon lekkolji hiɓe wakkilani en ɗon fota hiɗon andi ɓeɗo kadi haray ko imamuɓe nokkure nden ɗon ko ɓe premier imamu e nden juulirde ɗon haray ɓeɗo kadi ceernoɓe meɗen tedduɓe haray hiɓe wakkilani en hiɓe ɓanginanden diina kan e lekkolji meɗen ɗin haray no jeeya e ɗin lekkolji wono lycée me e wono université me wonɗon Sonfonia e ino jeeya université ji ɗuɗuɗi koɓe woni wallitade fiino diina allah kam ɓantora e fiino yimɓe ɓen faamiraka hara diina allah ka yeebaki e tawde maɓɓe ɗen tori allah yo allah walan ɗon tabintin ɗum ɗo o arsikaen en fof naatoygol ko aljanna. haray ko ɓe imamuɓe kadi e juulirde meɗen mawnude wonde madina ɗum woni centre madame bari haray ko ɓe premier imam en ndin juulirde ɗon kadi hiɓe wakkili hiɓe wadde da'awa hiɓe wadde darsuji gilandema ɓe hewtiti haray ko ɗum ɗo woni golleji maɓɓe ɗin tori allah yo allah yoɓɓe ɗum ɗo ha waɗa barke jurriyaji maɓɓe ɗin warti kaɓe jurriyaji fewɗi ɗino darano ka diine allah ɗo ɓaawo maɓɓe kamɓe kadi haray ɗen wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli ko radio laawol kisal ko saɗi jama on fof ko tooli ko radio meɗen laawol kisal. haray meɗen andintina ko woni ko technique hande kadi ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi wondude Cheikh Mouhammad Aliou Bari wondude Cheikh Alpha Omar Diallo wondude musidɗo moɗon on Abdoullahi Ɓuriya haray meɗen wiya noon ko saɗi moɗon ko tooli ede watta micro on e juuɗe ceernoɓe meɗen ɓen inchallah haray Cheikh inchallah ko tooli moɗon. bismillahi rrahmani rrahim inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. amma ba'd. أيها المستمعون الأكارم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسكتدو ɓaawo hiwragol on hiwrande l'islam haray toɓɓere nde wonɓe yewtude nden fii muɗum ko fii ñiñugol majjere ɓanta gandal. haray noon nde toɓɓe haray noon o mawduu ɗo en jantoto yoga e toɓɓe wonɓe e ley o mawduu ɗo. ara nun ɗum ko zammul jahali wa bayanu kubuhi asari ko ñiñugol majjere nden ɓangina wondema e neele battane majjere ino kaani. si wiye ɗum nususun min alkitab jantoɗen yoga e ayeji alqur'an holluɗe wondema majjere moƴƴa. si wiye ɗum ta'ti nususun min assunna jantoɗen kadi yoga e maakuuji nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam holluɗi wondema e neele majjere nden moƴƴa. wii ɗum atharum min assalafi salih harayno toon kadi yoga e maakuuji ɗi tawata yimɓe moƴƴuɓe kelɗuɓe feƴƴunooɓe maakiino maakuuji holluɗi wondema majjere nden moƴƴa. wii ɗum فضل العلم تعلما وتعليما لله hollugol wondema enene ɓaɓɓugol gandal jannangal tawa ɗum ko fii Allah waɗira e ɗum hino mari ɓure moolanaɗe ka Allahu subhanahu wa ta'ala. si wiye ɗum tawqiru l'ulama wal kibar wa ahli l'fadl wondema enene karabokoɓe ɓen jooma gandal en ko wano noon kadi mawɓe ɓen ko wano noon kadi e yimɓe tedduɓe ɓen wondema ɓeeno haana teddineede. si wiye ɗum hassu tullabi l ilmi ala sabri wal jiddi wal ijtihad wondema haray ko rerɗingol suusina wakkila encourage sukaaɓe ɓen e wakkilagol muññagol haa muñño haa waawa ɗaɓɓude gandal. saɓuna mo muññaaki waawataa heɓude gandal. kala heɓoowo gandal o muññeto taw si wotii muññi senow si o waawa ɗaɓɓude gandal ngal o heɓa ngal. si wiye ɗum munadaratum bayna al ilmi wal aqli wondema e neele haray gandal ngal e haqqille ɓen mum bee maɓɓe wiino no ɓuri oya kono en ndaaroyay tawen ka takkitoode e neele wondema e neele ko gandal ngal tawetee hino ɓuri. jooni noon haray si wii e ɗum ɗo fuɗɗoren wondema e neele haray ko no wiiruɗen noon ni majjere nden nde moƴƴa. ko waɗi alkhayru kullu lkhayri fi l ilm wa charru kullu charri fi l jahal. moƴƴereeji ɗin fof kaka gandal ɗi woni, boneeji ɗin fof, tanaaji ɗin fof, masibooji ɗin fof kaka majjere ɗi woni. ko ɗum waɗi haray julɗo on yo eto haa o heɓa gandal o woɓɓito ko fii o hisu e boneeji e masibooji ko ko wiyetee majjere. jooni noon seede wondema haray ko gandal ngal kelɗi majjere nden nde moƴƴa haray sen yeƴƴitike ka alqur'anare Allah teddunde en taway no toon aayeji ɗuuɗuɗe ɓe allahu subhanahu wa ta'ala on yewti o manti gandal ngal e ganduɗuɓe ɓen o ñiñi majjere nden e majjuɓe ɓen. jooni noon haray no jeeya e muɗum e allahu subhanahu wa ta'ala o kadaari ɗon abad a'udu billahi min alcheytani irrajim وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هري أو آية دوهم كسورة الملك إلى كآية تقوى كتبه الله سبحانه وتعالى ويدو yimɓe yiitengen woni ɓenaaɓeyama ka yiite kamɓe tigiɗe feloyay hoore maɓɓe ɓeyna si tawino hara men ɓe wonno nanooɓe
si tawino men wonno jaɓooɓe si tawino men wonno marɓe haqqille hannde men addetanoke ka yiite ɗo e yo e jaka ko sabu ko tawi kon ɓe nanata nanɓe jaɓugol tawi ko ɓe nanata nanɓe jaɓugol ɓe jaɓata waaju ɓe jaɓata waaju ɓe jaka ko ɗum ɗon woni sabu haa ɓe jeya e yimɓe yiite ngen ko ɗum woni sabu haa ɓe jeya e yimɓe yiite ngen ko ɗum woni sabu ɗum ɗon donc haray julɗo on yo wonu nanoowo yo wonu jaɓoowo ko tawata kon e ɗeene e sariya on no ɗaɓɓirimo yo wonu nanoowo jaɓoowo e kelemma muɗum haray jooni noon kamɓe yimɓe yiite ngen jooni noon ɓe qirritike kamɓe tigi ellaaji ɗi ɓe waɗi ɗin fa'tarafu bi dambihim kamɓe tigi ɓe qirritike ɗi zunubaaji ɗi baskatuuji ɗi ellaaji ɗi majjireeji kamɓe tigi ɓe qirritike ɗi yo e jaka ko ɗum ɗon warani ɓe sabu naɗeede ɗon donc haray kamɓe on haray ko wiyetee ko yurmeende mawɗi ɗum ɗon haray hene woɗɗi ɓeyo yiltii kadi ko suratul araf آية 179 قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هري Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗo wondema haray men tagani ko heewi immorde e jinnaaji ɗin e yimɓe ɓe men tagi ko ɗuuɗi ka jinnaaji e ka yimɓe men tagani ɗum honɗum yiite ngel e yo e jaka no woodi ɗuuɗuɓe ka jinnaaji no woodi ɗuuɗuɓe ka yimɓe tawa kamɓe kanko fi yiite ngen kamɓe kanko ɓe yimɓe yiite yo Allah dande en jeyeede e maɓɓe jooni noon o jantii ɗo yeeso o jantii takko ɗo ko fii honɗum ɓe waɗani yimɓe yiite ko ɓay tawi kamɓe hiɓe jogii ɓerɗe kono ko ɓe kamɓe ɓe faamirtaaɗe hiɓe jogii gite kono ɓe yiirataaɗe hiɓe jogii noppi kono ɓe nanirtaaɗi jooni noon ko faandaa e ɗum ɗo ina wondema tigi tigi ɓe yi'ataa ko ɓe bumɓe haray ko ɓe temeteeɓe kaɓe yaata ko ma ko ɓe pahuɓe ɓe nanata ma non ko faandaa ko wondema ɓerɗe maɓɓe ɗin ko sokiiɓe goonga naatataa toon ɓe yiɗaa goonga kamɓe ɓe suɓite majjere nden e hoore ganndal ngal ko ɗum waɗi hannde kadi ɓe woni wumuɓe ɓe yiyat wumuɓe e fii yi'ugol goonga o kala ka ɓe paalaaɗi ɓe waawi yahude hara goɗɗo ɓe waali ɓe kono yi'ugol goonga o yi'ugol haqiiqa o yi'ugol ko moƴƴi kon yi'ugol ko wonata kon sabu julɗo on o gollude haa ɗum no waɗano sabu naatigol aljanna tawi kamɓe ɓe yiyataa ɗum ɗon kew ɓe yiyataa ɗum tawi kadi ɓe nanataa nanɓe jaɓugol ɓe nanataa si ɓe waajaama ɓe nanataa jooni noon ɓeeɗo Allah subahanahu wa taala wi ulaika kal an'ami bal hum adall ɓeeɗo no wa'iri wa na'i ɗin e dammi ɗin e ngelooɗi ɗin si ɓay wan ngelooɗi e nayi e dammi hiɓe wa'iri waɗi toodene wuytoode hiɓe majji ɓuri ɗi bal hum adall toode hiɓe majji ɓuri ɗi hiɓe majji ɓuri ngelooɗi ɗin e nayi ɗin e dammi ɗin ɓeeɗo ko ɓe woni weltiniiɗo ɓe fihen ɗum hiɓe majji ɓuri ɗi par ce que kanji hiɓe anndugol joom majji nagge hinge anndi joom magge ko wiya kon ko wiya hoore ko wiya kon fof nagge mara haqqil kono hinge anndi jeyɗo nge on jeyɗo nge on so noddiinge nge aray jeyɗo nge on so noddiinge nge aray hinge ɓirritaniima wondema jeyal ngal no timmi hakkunde makko e majjo ɓeeɗo noon kamɓe ɓe ƴirritanaaki allahu subhanahu wa ta'ala on anndi jaka sitta ɗi gelooɗi e nayi e dammi diini kamɓe donc hara ko ɗum noon woni ko fawiɓe ɗum ko parce ko majjere nden fawiɓe ɗum majjere nden fawiɓe ɗum aɗa hara yo musidɓe tedduɓe ko wiyetee ko majjere moƴƴa jooni noon kañum e ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala ɓe maake akhbara subhanahu أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة. كذب ابن القيم رحمه الله بماتي وندم
allahu subhanahu wa ta'ala on o ɓanginani en e o aya ɗo ko jannguɗen dow ɗo jooni wondema koni hee majjuɓe ɓen no boni ɓuri daadeji ɗin hiɓe boni ɓuri kulle ɗen ɗum noon nayi ɗi wo danni ɗi wo gelooɗi ɗi wo mbabbi ɗi wo hay kulle burure ɗen ɓareeji ɗi wo hay koowoje ɗen hay kala denndaangal façon kullol koy fof ɓe majjuɓe no boni ɓuri ɗi haray hiɓe boni ɓuri ɗi kono waɗi ɓe o kañum ibnul qayyim rahimahullahu holli wondema e meele haray kañum diina nulaaɓe ɓen nulaaɓen heɓaano hay gooto ko soñji ɓe hewtiti majjuɓe ɓen dimana ko majjuɓe ɓen ɓurnoo soñjude ɓe ko majjuɓe ɓen ɓurnoo soñjude nulaaɓe ɓen si en ndaari kadi hay sewnde ɗo ni haray a taway ko majjuɓe ɓen dari contre l'islam on si en ndaari en taway ko majjuɓe ɓen dari contre sunna annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam on ko majjere nden puusata majjuɓe ɓen yo ɓe wonu ayɓe diina tan ko majjere nden puusata ɓe wonu ayɓe sunna nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haa hay so tawi oto yoni julɗo kono sabu majjere nden hannde kadi o wona aade majjuɗo golloowo bide a tawa hay yeru diina ko o gollata kon taa ɗum kadi ko par bide a golliraa tawa hay huunde ko yetti alaa nder ton nde tawnoo ɗum ko nde tawnoo sunna nabijo mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam alaa nder ton ɗon ko majjere nden puusata neɗɗo puusi yimɓe ɓen e sika ɗi alhaaliiji kaani ɗi ɗo si wii e ɗon aren kadi ka suratul furqan ka aya 33 haa ka 44 qala taala ara'ayta man ittakhada ilahahu hawaa afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila haray ko wiɗo ndaari o tawɗo kañum o jogitike beleeɗe makko ɗen reweteeɗe o jogitike beleeɗe makko ɗen reweteeɗe yo kanko sabu majjere makko nden puutiimo haa yo accu yo o selu yo o terto rewugol allahu subhanahu wa taala o wonona e rewgol beleeɗe makko ɗen o jogitoo beleeɗe makko ɗen reweteeɗe o waɗa ɗen ɗon reweteeɗo ene eko ayyo mouhammadou woni ko kippina woni ko haltina tiwigol fewnugol mo tigi tigi haray an on a waawata fewnude innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha a waawata fewnude on mo faaloɗaa fewnude ko si tawi allah hoddirani o tigi feewal ngal o feewa e an a sikkude wondema ko ɓuri kon ɗuurude e ɓe wondema hiɓe nana ma hiɓe haqqila kodi awa tigi tigi ɓe no waɗiri wawi gelooɗi ɗin e na'i ɗin e danni ɗin hiɓe waɗiri waɗi ɓuri to hiɓe majji ɓuri ɗi hiɓe majji ɓuri ɗi donc haray o aya ɗo kadi no holli wondema e nene ko wiyete majjere ko hunde kanude ko hunde yiddunde sen iwi ɗon kadi en ari ka suratu zumar ka aya 64 qala ta'ala قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين eyo onon ɓe majjuɓe eyo jaka onon on yamirayla yomi terto rewugol allah mi rewa goɗɗum ngoo ko wona allah eyo ko ɗum woni ko yamirtonmi onon ko ɗum ɗo woni ko onon ko ɗum woni ko yamirton eyo yomi accu rewgol allah on yomi mi waɗata ɗum few eyo onon ko ɗum woni faane mon on a wahinama e ma eɓe aditinoɓe ma yo mouhammadou si tawi tuu woni an a sirki haray golle maɗen boni a jeyete e serdude ɓen ɗum noon hiɗen anndi wondema no laaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko woɗɗitiiɓe ko wiyetee kon sirku ɓen ɓe sirkanaali allah haa hannde haa hay ila atte ɓe nileede tawi kamɓe ɓe rewataano kana mo few ila atte ɓe nileede
donc ɗo awa haray enen yimɓe ɓen enen hedditiɓɓen ɗen haani wattude yiili ɗen haani wattude yiili e jaka neɗɗo si tawi o tigi o sirki haray ɗum ɗo wonay sabu haa denndaangal golleeji o tigi ɗum ɗi bona tew o tigi jeyee e terdude ɗen hara hiɗen anndintina musidɓe teddude wondema alaa ko allahu subhanahu wa ta'ala on yeddirtee ka hoore leydi ɗo heewtitii sirku ɗum hay huunde alaa denndaangal ko allah yeddirtee ko fof ko sirku on ɓuri tiiɗude ko ɗum ɓuri mawnude ko ɗum ɓuri hulɓinaade ko ɗum ɓurata ukkude dunuubi ko ɗum ɓurata luttinde neɗɗo on ka yiite jahannama allah dandi en ko ƴetti allah dandi en sirkugol donc haray kala julɗo no haani reenaade e sirku no haani woɗɗitaade sirku a taway no woodi julɓe tawa ko julɓe no woodi ko julɓe kono tawa ɓe waɗay sirku ko moolanaa tawa ɓe hirsanay ko wonaa allah ɓe ɗaɓɓiray faabo ko wonaa allah ɓe wangoto kaburuuji ɗin ɓe torooɗi ɓe ƴetta kaburuuji ɗi ɓe watta ɗi konti allahu subahanahu wa taala taa ɓe torotoɗe ɓe okkuɓe huunde kaari maa yo dannduɓe huunde kaari awa haray ɗum ɗo fof ko noone e sirku ɗum ɗo fof ko sirkuuji noon julɓe ɓen haani reenaade e mum jooni noon alaa ko woni puusude yimɓe ɓen e waɗugol sirku ɓeytitii majjere ko majjere nden woni puusude yimɓe ɓen haade acca rewgol allahu subahanahu wa taala o ɗono e rewgol ko wonaa allah maa ɗum hay si ɓe rewaɗ allah kono tawan kadi ɓe tatti ɗon goɗɗum ngo kadi ko wonaa allahu subahanahu wa taala donc haray ko majjere nden watta ɗum ko ɗum kadi ko majjere nden kadi watta neɗɗon haa o wona waɗowo bida tawa hay si o juulay kono julde o tigi nder tawa hinde luutonge julde no laaɓi sallallahu alayhi wa sallam nden tawa hay si o tigi hooray tawa korka makko kan no luutondiri e korka no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam tan tawa hay si o tigi ittay sadaka kono tawa sadaka makko on no luutoygo eɗe sari am wiiri noon taa o tigi kañum kanko gollata kon fof taa ɗum ɗon fof hay hunde ko laaɓi alaa nder ton sabu majjere nden ko majjere nden wonanta ɗum ɗon fof yimɓe ɓen sabu haray e aya go allah wi fala takunanna min al jahilina wota jeye e majjuɓe ɓen dey wota a jeye e majjuɓe ɓen wota a jeye e majjuɓe ɓen haray majjere nden nde waaki majjere nden nde kelɗa neɗɗo on noon culɗo on haray ko yo o tigi suɓo gandal ngal e hoore majjere nde so o tigi suɓike gandal ngal kala ka o tigi woni wona e wakkilotooɗo jannga sabu no allahu subahanahu wa taala no waɗani en sewdo ɗo kala ko o tigi hippori haray allahu subahanahu wa taala on no wanni en hino woodi jannooɓe alhamdulillah joni haray janngoɓɓen kadi koyo wakkilo janngoɓɓen kadi koyo wakkilo ndaaren kadi kañum sayyiduna ali ibn abi talib radiallahu anhu ko holɗum maakuno e telemati majjere ɓe maaki wa fi ljahli qabla almawti mawtun li ahlihi wa ajsaduhum qabla alquburi quburu wa in imra'an lam yuhidi alilmi sadrahu falaysa lahu hatta nushuru heɓode majjere o moƴƴa kañum sayyiduna ali ibn abi talib radiallahu anhu ko wiyeten ko ali ibn abi talib radiallahu anhu enen en innata karrama allahu wajihahu haaronke wi'ande ɓe kadi karrama allahu wajiha enen ko karrama allahu wujuhahum jami'an enen en wolirtano woɓɓe goo wolirtano tawa kamɓe ko ɓe faandi ko aliyun karramallahu wajihahu tawi ɓe faande ɗum kadi wiigol jooni awa koyo allah hoyno jeeki heddi enen astahfirullah subhanallah enen ɓe fof maɓɓe ko sahabaɓe tedduɓe en waccata woɓɓe aydine woɓɓe en wacceɓe fof maɓɓe ɓe fof maɓɓe ko yimɓe kelɗuɓe e feewuɓe dariɓe ko moolana fiino diina l'islamu kan e ɓantora kañum sayyiduna ali ibn abi talib radiallahu anhu ɓe maaki awa harayno ka nder majjere mayde atto mayde yimɓe nayre on e neɗɗo si woni majjuɗo anndu makko ndu laatoto fure haray ko konti fure ndu konta atto o tigi o faataade o waɗoyeta nder kaburu makko ko waɗi neɗɗo on haray so tawi tun o wurnitiraali ɓerde makko nden ganndal so tawi tun o wurnitiraali ɓerde makko nden ganndal on ɗon on haray alhaali makko on hino yurmi alhaali makko on hino hulɓini alhaali makko on hino kaani ko ɗum waɗi haray kala neɗɗo wiyete wona wurnitoowo ganndal
yowonu haɓowo majjere ha majjere nde yaltaka otigi ndaren kadi kañum al-imamu Shafi'i rahimahullah ko ɗum ɓe maaki akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mawtihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa bil jahli maytun wa huwa mashin ala shara yudannu min al-ahya'i wa huwa adimu ɓe maaki jooma gandal hay so tawi otigi o faatinoke o wattinama to kabru makko kono nde tawno nafooreji ɗi otigi acci ɗin e telemma misal wano windugol tawa misal joni otigi no winduno defte tawa ɗen defte hino gollitirede ma himo jannuno woɓɓe ɓen kañum kadi ha joni hino jannude woɓɓe ɗaɓe ɓen janni ɓen kadi hino jannude ɓe ɗum hino jokkundi a andi haray o konti o faatinoke kono no wayri watti tawi otigi hino wuuri no wayri watti tawi hara otigi himo wuuri imana otigi o laatoto ka nder kaburu makko ƴiye makko ɗen wuuɗa hiɗɗa ton kono tawa ha joni himo jogii nafoore ha joni tawa nafooreji makko ɗi o acci ɗin ta ɗin ɗon ha joni hino nafude jimɓe ɓen si en daari wano ɓe jooma gandeɓe makko mbaɓe feƴƴinooɓe a taway ila ɓe faati ɗum ɓuri duuɓi ɓuri e maɓɓe ila faati ɓuri duuɓi wuluure kono ha joni no wayti watti tawiji ɓe wuuri so en daari misal hella wano ko hadis wano imamul Bukhari imam Muslim ha e hebbitiiɓe ɓen ko noon ha e telemma gande ɓe fof ko kala no woodi keɗɗuɓe muɗum a taway ɓen ha joni tawɗo ɓe faatinoke neeɓi kono no waɗi watti ɓe wuuri nde tawno haɗa gande ɗe ɓe acci ɗen hiɗe naftorede ɓe naftortele kadi inchallahu ha ɓeru aduna on hino heddi ndaren kadi fahin kadi ha joni imamu Shafi'i kadi ko maaki telemma fii ko ɓe maaki telemma fii majjere e fii hakkude gandal e majjere ɓe maaki al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu bayta al-'izzi wash-sharafi ɓe maaki wondema gandal hino ɓanta suudu ndu ala tugalal majjere ɓen nde yirdinay suudu gandal ndu yirdinay suudu teddungal ɓulle ko noon woniri so en ndaari jooni misal e suudu ma ɗum galle suudu ka tawata e gandal alaano kono si neɗɗo ganduɗuɗo heɓike e nder ndun suudu ɗon ma e nden ɓeygure ɗon ma e ngal musidal ɗon ɗon ɗo o wone sabu haa musidal ngal ɓantoo sabu ko tawata toon gandal heɓike so en ndaari kadi misal wano musidal ka tawata karbakoɗo hino woodano e muɗum ɓe wakkilino jannugol kono so tawi woni ɓiɓɓe acciyaaɓe ɓen janngaali yahiri noon haa ɓen ɗon ɓe faatike hannde kadi ɓawti maɓɓe tawa hannde kadi jannguɗo alaa hittinowo fii diina alaa ɓantowo fii diina alaa anndi hannde kadi ko ɗum woni e bajjere nde yirdinay ngal teddungal wonnongal ɗon hannde kadi ɓay tum woni gandal ngal yahii majjere nden ari hannde kadi haray a taway ko wiyetee kon teddungal ɗum on eggay iwa e nden nokkuure ɗon tew ko ɗum waɗi kañum fahi imamu Shafi'i e maaki kam yarfa'i l-ilmu ashkhasan ila rutabi wa yuhfidu l-jahlu ashrafan bila adadi haray gandal ngal ɓantay yimɓe ɓen ngal ɓantayɓe ngal jolla ɓe teddule moolanaaɓe majjere nden kadi haray ko ɗum woni kadi ittay teddungal e yimɓe awa haray juɗɗo ɓen toraama wakkilagol jannga sabuna haray kala ko gandal ngal tawa moƴƴay labe fota yeɗɗa kelɗa kala ka majjere nde woni haray hannde kadi ñidday kaana bona hannde kadi a tawa cheytanuuji ɗin kadi haray heɗi ka martina ɓay tum woni majjere nden nde ari fiiwi e ɗum haray yimɓe aren kadi ndaaren kadi maakuuji ɗi tawata kañum yimɓe moƴƴuɓe kadi feƴƴuno ɓen maaka ni en e telemma fii muɗum misal jooni si en ƴettii waɗo misal wano annabiijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama janto ɗen seeɗa e yoga e maakuuji ɗi ɓe maakunoo عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات
فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعفر أو يعفر ويغسل سائر جسده رواه أبو داود. وفي تدد فكان صحابة جو كدو ما كرد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ونكو ماكي ما سيندغو من يالبنا من ننجلاول فوياج eder ko men yahata ko hayre iwi ka iwata nde ari nde fiɗi goɗɗo e amen dana immoje amen goo nde barminimo ka hoore makko hande kadi on ɗo woni barmuɗo ka hoore mum e nder ɗum noon e nder tan on ñande goo on mo tawata nden hayre fiɗiino barmini ɗum ka hoore muɗum o hoyɗitii kañum gorko on barmon on hoyɗitii sinnama gorko no hoyɗitii bi mana on yaafotore accohake hara o hoyɗii mo yiɗa e suddiɗo mani yaltii e makko jooni gorko on hoyɗitii on tuma kañum on gorko o lanndi wondiɓɓe makko ɓen woni he min dey o yi'ii komi barmuɗo ka hoore an jooni noon mi hoyɗitike ene e hara mi waaway taamaade hara miɗo newnana taamagol mi juula haranaa be mi salligoo on tuma ɓeeɓe o wondi ɓen wii he minen dey min yi'aa min yi'anaama taamagol nani e hoorele hiɗa waawi lootaade hiɗa waawi salligaade minen min yi'anaama ɗum few jooni haray minen ko min yi'i ko yaa lootolol ngal salligoɗaa lowti juulaa minen ko ɗum min yi'i on tuma gorko on waɗi hon ɗum gorko on wunni awa on tuma o lootilol ngal e jaka noon tawi barɓe mo hayre ɗen ko fiɗimo kon ka hoore tawi barɓe on hino tiiɗi barɓe on hino luggi o lootii tun ndiyam ɗam naati ka barɓe ka hoore makko hannde tawi ɗum tiiɗirimo ɗon nde neɓaali tun o faatii gorko on o faatii sabu ko tawi kon o lootike ndiyam ɗam naati ka barɓe ko o barmi ka hoore makko ɗum woni sabu makko o faatii on tuma wo ɓaynon woni min arii min heewtitii ka nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam min heewtitii min tawii nulaaɗo min sifanii nulaaɗo min inni hee nulaaɗo e nder ko min yahaynoo kon ndey hayre iwno ko iwata ari fiɗi ɗimmooje amen goo o on tuma ɓawti ɗum kadi o hoyɗitii jooni noon o lanndii min simo waawi taamaade min wi oye o waawataa taamaade tigi tigi mo waawi lootaade yo looto on tuma o lootii o maayi o lootii o faatii jooni noon haray ɗum ɗon dow feƴƴoyii e nder laawol ko min yahi kon on tuma nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki eɓe qatalahumullah woɓe wariimo walla warɓe yo ene eɓe lanndotanoo ko ɓay jata ɓe annda eɓe haanaanon est ce que eɓe haanaano lanndagol ɓay jata ɓe annda awaɗe ko ɓe duwanoo waɗde koyo ɓe lanndo ɓay ɓe annda koyo ɓe lanndo ɓay ɓe annda mo annda koyo lanndo ko woni lekki majjere ko lanndagol koyo o tigi lanndo wo koyo ɓe lanndo ɗum ɓay jata ɓe annda wo ko woni lekki majjere nden ko lanndagol ngol o gorko barmuɗo mo ɓe wi'i yo looto lootii maayi oɗo taamamu yeyeniino mo oɗo ko haanunoo ko yottaamo o yettanii sere o haɓɓa ka barde ka o barmiɗon ɗon o maska ɗum mo waawi o loota ɓanndu heddiini ndum fof o loota ndu amma ka barmiɗon ɗon o maska ɗon amma siko juulugol o taamoo o juula ɗum ɗo yoniino mo ɗum ɗo heewtaano haa kawi on ko bee o lootoo ɗum noon jaka si o lootike ɗum wonee sabu haa o faatoo o hadiise ɗo ɗum e rawahu abou daoud wii e ɗum hadiise goo kadi no toon an anasin qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا متفق عليه. كان أنس بن مالك رضي الله عنه بماكي وندم الله صلى الله عليه وسلم ماكي نجيا شرطي درجة درنجل بدندنجل أنتتنجل إيوسين مجرد تبتا ديرند يري دنا أنفين إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه تكتب jaka no jeya e mandeji daragol darngal ɗi nde tawata gandal ngal ɓantama nde tawata gandal ngal i tawata yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko majjuɓe yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko majjuɓe ko hanuno koyo taw hara misal ko annduɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude ta ɓe anndaɓe ko seeɗaɓe kono feese en daari ka yaasi on fewndiɗo en taway ko annduɓe ɓen ɓuri fanɗude diini ɓe anndaa ɓen en taway ko majjuɓe ɓen woni majorité on ko majjuɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude ko ɓen ɓuri ɗuuɗude awa ɗuuɗugol majjuɓe ɓen fanɗa annduɓe ɓen ɗum ko maande jeyaande e maandeji daragol darngal ɗin si tawi woni gandal ɗi majjere tagiti ɗum ko maande ko jeyaa ɗum e maandeji daragol darngal ɗin ɗum noon so e wattani wili tewndo ɗo en taway ɗum ko non wonri no woodi nokkeeli ɗuuɗuɗi ka tawata gandal ngal ala majjere nde hino tadri so gandal iwi o majjere aray ɗum feere o ala wonata neɗɗo on wonata neɗɗo wona o ganduɗo wona o majjuɗo ɗum wawata wonde ko imma ootigi o wona ganduɗuɗo ma ɗum ootigi o wona majjuɗo joni noon si tawi ootigi o jangi o faami o gollitiri hande kadi o woni ganduɗuɗo amma si tawi ɗum woofi hande kadi o konte majjuɗo ɓe maaki kadi beere nde yare e yo jaka yareede beere ɗuuɗugol beere saakitagol beere e jaka ɗum ɗon kadi ko jeyaa ɗum e maandeji daragol darngal ɗin awa haray beere nde hiɗen anndi nden ɗon kadi ko nden ɗon nulaaɗo kadi sallllahu alayhi wa sallam maakuno ko kayre woni ummul khaba'is ko kayre woni neene soɓuɗi ɗin ko kayre woni neene piiji soɓuɗi ɗin ko ɗum waɗi haray eɗen wi'ana denndaangal sukaaɓe ɓen haa leydi Allah ndin ko ndi yaajundi leydi Allah ndin ko ndi yaajundi hay gooto so inni jooni tigi tigi min mi heɓaani golle hara min soka o beere saka beere men golletee ɗum ko ɗo timmeeɗi golle so ɗaɓɓu golle ɗon few ka tawata ɗon ko beere ɓay ko a julɗo wota gollitir beere few wota gollitir beere few toro Allah subahanahu wa taala Allah artite golle ɓe tawata a gollay ɓe heɓa jawdi laaɓundi e muɗum amma ya gollitir beere wota jawɗum few wota newnan ɗum hoorema few wota jeyi e moƴƴinooɓe beere wota jeyi e waɗooɓe beere publicité wota jeyi e yeeyooɓe beere wona si taw wona yaroowo beere ɗiɗo fof reeno e majji sabuna haray beere nden ko nde harbunde ko nde soɓunde ko nde kaaɗunde ko nde ñiddunde ko nde soɓunde haray kadi o ɗuuɗugol sakitagol beere on ɗuuɗugol yareede beere ɗum ko maande jeyaa ɗum e maandeji daragol darngal ɗin haray no jeyaa e muɗum kadi ɓe maaki wayaɓo haray jina e nde jina on kañum kadi feeñata awa ɗo kadi ko wattugol yiili ko reenegol kadi e nde hunde soɓunde ɗo kadi sabuna allahu subahanahu wa taala o tawi o harmini hunde kala hunde piiji ɗi Allah harmini ɗin fof anndi hiɗi mari lorra hiɗi mari tana hiɗi mari nafiibo Allah subahanahu wa taala o harminta hunde tawde ko marde nafa piiji ɗi o harmini ɗin fof ko tawi hiɗi mari lorra hiɗi mari soñjaaji toon koko effetina kadi ɗum ko hunde soɓude ɗum ko hunde kaanude tawde Allah subahanahu wa taala on ko wii kota on ɓatte zina o wii wala takrabu zina wota on ɓatte zina on tew kota on ɓatte zina on donc sabune ko sari ootigi ɓattike hannde kadi si seytaane fuuta ɓoyi o leemu maako honno konon ko wonaayi ootigi ɓatto jooni noon fiita ootigi ɓatto no ɗon ko wiyetee mukaddimati zina ɗi piiji waɗay ɗi lowti zina on waɗa haray jumɗon koyo reeno e ɗin koyndi woni ɗum ko nafiratum fabtisamatun fakalamun summa maw'idun faliqa e fillito haray ko wiyetee ko mukaddimatu zina hino ko nooni aride ɗoni
ko nadratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun summa maw'idun fa liqa hare ko ndi woni ɗin wo ko atti konko ndaarugol foti o ndaaray tato suddiɗo kadi yimɓe o ndaara bo ko ɗum waɗi haray ɓe suddiɓe waɗayɓe niqab haa tawata gorko janano wawata yiɗude ɓe ɓe wi'aniɓe félicitation ɓe wi'aniɓe cooboti ɓen weltanike ɓe sabuna ɓen ɗon on haray ko haray ɓen ɗon déjà ɓe tattike laawol ngol ilaka ngol fottiti ɗon sabuna ko tuma o tigi ɓe inni e pular koko yiitere yii ɓernde ƴawanta jooni noon kamɓe déjà ɓe ilaka fuɗɗode ɓe jaɓaali yiitere yiya ɓe sakko ɓernde ƴawana ɓe donc ɗon ɗum haray ko ɗum ɗon ko hunde labaane ɗum ko hunde moƴƴude ɗon donc haray ko ara ɗum ko atti kon ko ndaarugol ngol jooni noon so en ndaari suddiiɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen fewndo ɗo ko hay e nder julɓe ɓen a taway ɓurɓe ɗuuɗude ɓen a taway ko nulaaɗo mo sallallahu alih sallam makuno kon to kaasiyatum aariyatum ma'ilatum mumilatum ru'usuna ka aslimatil buk haray ɗum ɗo ko hunde ñiñaande noon ko hunde kaanude noon suddiiɓe ɓeeɗo tawata hara ko wiyetee kon e pular holti holi tawa hino ɓoori hino watti miniho hino watti pantalon hol hino jinda e hakkunde worɓe jananɓe ɗum ko piiji kaanuɗi noon ɗum haanana suddiiɓe julɓe ɗum haanana suddiiɓe julɓe no haani reenaade e ɗum donc haray sabuna tawi ootigi reenaki ootigi ɓe o reeno e ko wiyetee e arde toɗitinaa ɗum jooni mukaddimat ɗiɗi ko attii kon ko ndaarugol ngol hikkii ɗon e moosugol ngol kala ndaara oyo yiltoo hikkoo ɗon kala moota si wii ɗum ɗon hannde kadi noon ɓe hiwrodira ɗum ɓe yetta oya jooni ɓe salmondiri ko ɓawti ɗum ɗon noon yewtere nden arata hannde kadi noon ɓe yewta e nder ɗum ɗon hannde kadi noon ko jooni ɓe yewti ko après ɗum ɗon noon hannde kadi ko rendez-vous ji fikkete hannde kadi ko ɓawo ton noon hannde kadi si ina on wawata waɗude donc haray jooni ɗiɗo ko reenagol e majji ila ka ndarɗe wonaa yo ɗe woni ka moosugol wonaa yo aru ka hiwondirgol wonaa yo aru ka yewtugol wonaa yo aru ka bone on kan ɗum tan haalaaka hay fii e fikke donc haray ɗiɗo fof ko maandeeji ɗiɗo fof o nde gannal ngal ittete majjere nden tabita beere nden yare ina feeña ɗiɗo ko maandeeji jeyaaɗi e maandeeji daragol darngal to sooti ɗum haray o hadise ɗo himo ka sahihul boukhari mo himo ka sahih muslim o awa ɗo kadi haray so en ndaari o hadise ɗo kadi en taway ɗo kadi e leele haray gandal ngal ko hunde selɗude majjere nden ko hunde jiñaande o hadise ɓaawo ɗon kadi so en ndaari kadi ɗon kadi en taway e leele ɓe o mo hayre nden fiɗi ɓe wi'uɓe ɓe ɗimo makko wi'uɓe mo wonde makko yo o looto ɗon kadi ayi ko majjere nden woni kadi sabu ɗon kadi haa ɓen ɗon kadi o looti haa ɗum woni sabu o faati donc haray majjere nden nde moƴƴa si wiye ɗum aren kadi hadise goo kadi an anasin qal la uhaddithukum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال متفق عليه هذه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي كنت أنا وماتي ومن يوتد أن يوتر هاي قوت يوتتا أنده hay gooto yetta on sifanaare awa ko on woni nde yewtere ñannde goo mi nanno nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino maaka no jeya e sartiiji daragol darngal ɗin nde fanɗata gandal ngal feeña majjere nden feeña zina on ɗuuɗa suddiiɓe ɓen fanɗa worɓe ɓen yo ɗiɗo fof kadi ko jeyaaɗi e maaneeji daragol darngal ɗum e yo jaka no jeyaa e majji nde fanɗata gandal ngal so woni gandal fanɗii majjere ɗuuɗii aray huwaaki gandal ngal fanɗi
majjere nden ɗuuɗi ha ɗum haray huwwaati. donc ɗum ko maande dargol dangal. ɗum si en ndaarile en tawi e yeƴƴitike jooni e yimɓe ɓen en nasta e wala ƴetta exemple sikko e hoɗo, sikko e saare, sikko e kala ka woni. so en ndaari innama jooni jannguɓe ɓen fof e waɗire goo sengoɗa, majjuɓe ɓen misal waɗire goo sengoɗa. woodi a taway ɓe comparé taaje, a taway ɓe ɓondiraa ɗuuɗude, a taway ganduɓe ɓen ko seeɗaaɓe par rapport ɓe majjuɓe ɓen. ko majjuɓe ɓen woni majorité en, ko ɓen woni ɓurɓe ɗuuɗude ɓen, ko ɓen woni ɓurɓe ɗuuɗude ɓen. donc haray ɗum ɗo ko jeeyaa ɗum e maandeji daragol darngal ɗum no jeeya e mum ko tike ɗen naane nden feeƴe to sina on no jeeya e mum nde tawata suddiɓɓen hino ɗuuɗi worɓe ɓen hino fanɗi. ɗo kadi ko waɗa noon so en wattaniiri jooni en ndaaray tawen e meene suddiiɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuri worɓe ɓen, suddiiɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuri worɓe ɓen. fiiwi e ɗum aren kadi e hadis goo kadi an anasin radiallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam talabu lilmi faridatun ala kulli muslim rawahu ibnu majah wa gayruh wa sahahahu l albani. kañumilaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki ɗaɓɓugol gandal ngal ko farilla, ɗaɓɓugol gandal ngal ko farilla e hoore kala julɗo, ɗaɓɓugol gandal ngal ko farilla e hoore kala julɗo. jooni noon yo musidɓe tedduɓe heɓe wi'a ngal gandal tawngal ko farilla ɗaɓɓugol e hoore kala julɗo, haray ko attii ko heɓe wi'a gandal ngal no sendi secce ɗiɗi. noone goono ton ɗum ɗon wonaa farilla, kono noon mo timmita haa heɓii haray o heɓii ko ɓuri e moƴƴude, o heɓii ko yeɓɗi, o heɓii ko kelɗi. kono noon so tawii o tigi waawaani heewtude ton ɗum ɗon o nanngitirtaake, o lettirtaake fii muɗum, sabu ɗum ɗon haray wonaa farilla e hoore makko. noone goono ton ɗum ɗon noon ko farilla, noone ganndal goono ton ngal ɗon ko farilla, ngal ɗon ko obligatoire, ngal ɗon julɗo kala no haani jiheɓe ɗaɓɓude ngal heɓa ngal. si o tigi waɗaani ɗum yo anndu hino mari ella moolanaaɗo. ko ganndal honngal woni tawata ngal ɗon ko farilla e hoore kala julɗo, no waɗɗi kala julɗo janngugol haa annda ngal ganndal ɗon. so janngugol haa annda beru ko rewirta kon allahu subhanahu wa ta'ala dewal fellungal. ɗum ɗon ko farilla, ko obligatoire e hoore kala julɗo. yo taw hara o tigi janngay haa o heɓa ganndal ngal tawata ngal ɗon wonen sabu haa o tigi woɗɗitoo shirku, wona wowtinɗinɗo allahu subhanahu wa ta'ala. o tigi jannga ganndal haa o heɓa ganndal wonen ngal sabu haa o tigi woɗɗitoo bid'a, o tigi wona o tigi wona woɗɗitiiɗo bid'a e wurnitoowo sunna annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. ɗaɓɓugol ganndal haa heɓa ngal ɗo on ko farilla. tawata o tigi sino juulude o juula e julde sellunde, bi maana tawa o tigi o jannga e janngin selluki, tawa o tigi ɗaɓɓa ganndal haa tawa ganndal makko ngal permetemo janngugol fatiha jannde sellunde keng. hara wonaa janngugol fatiha jannde sellande jannde sellade sabude no jeyaa e ko yurmi, no jeyaa e ko aanini, no jeyaa e ko maatini. no woodi julɓe ɗuuɗuɓe ɓe juuli julde sellunde wonde ɓe juuli ɓaawo goɗɗo. amma o tigi tan tawa ko o tigi juulanta ko hoore mum ko juulanta ko hoore mum tawa ɗum ɗon sella sabu anngal sellingol fatiha o. no woodi julɓe ɗuuɗuɓe ɓe sellina fatiha. julɓe ɓe yo wattu yiili dey, julɓe ɓen yo wattu yiili, julɓe ɓen yo wattu yiili. julɗo hay gooto wata newnan hoore mum anngal sellingol fatiha mum ɓe yo wattino jannga haa sellina fatiha on keng, sabu no heɓen anndi fatiha on ko farilla jeyaaɗo e farillaji julɓe ɓen. so fatiha on selli ɗum on no jeyaa e ko moƴƴinta julɓe ɓen. so fatiha on sellaali haray julɓe ɓen sellaali. to ko janngol haa annda wona sifa ɗum ɗon haa janngol alqur'ana jannde sellunde ɗum ko farilla noon. taw o tigi o janngataa jannde nde sella. o tigi tigi raɓɓinɗinde ko janngugol haa heɓa ganndal ngal tawata beru ko o tigi rewirta kon allahu subhanahu wa ta'ala dewal sellungal. ɗum ɗon ngal ɗon ko farilla noon, ngal ɗon ko ngal farilla e hoore kala julɗo gorko e hoore julɗo suddiiɗo, woni duhiiɗo o woni suddiiɗo o, ngal ɗon ko farilla noon.
o tigi naaka ko mato o hunde ɓura anare ɗo fof kono noon hunjagol faate a yeru suratuji hayti ko daɓɓi dete awa oti ko takka e faata haa kaba waawa juunude julde tellude moori julɗo hay gooto wota ronku ɗum ɗon julɗo hay gooto wota ronku ɗum ɗon ko obligatoire noon ɗum ɗon ko farilla noon amma noon janngugol ɗum ko ɗoni ɗiɗaɓol hella ko gandal janngugol haa muuto haa heɓa diplôme ji toowɗi ma ɗum jannga haa wona wallifotooɗo defte ɓoodi so julɗon janngi haa heewtii toon haray o tigi o waɗii ko ɓuri e labeede o waɗii ko ɓuri e moƴƴude kono noon si o tigi hewtaali toon kadi haray ɗum ɗon naafarilla e hoore makko hewtigol ngol toyye kono noon si tawɗo kadi heewtii toon haray ko on ɗon ɓuri gañaade ko on ɗon ɓuri e moƴƴude on ɗon ɓuri waɗde golle laɓaade kono noon ammo heɓaali o feere hewtude toon ɗum ɗon kadi a nanndi firtaake kono ngal aranalɗaa ngal ɗon ko farillawal de ngal ɗon ko ngal ɗon ganndal ko farilla noon kamɗon ko ngal farilla e hoore kala julɗo e kala hoore julɗo duwiiɗo ma ɗum julɗo suddiiɗo jooni noon yo musidɓe tedduɓe fiiwi e ɗum aren kadi e konnguɗi yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinooɓe ɓen ndaaren kadi ko honɗum ɓen kadi maakuno e telemma fii ko yowitii kon e fii nde majjere an Sufyaan bni Uyaynata rahimahullahu taala qaal تدرون ما مثل الجهل والعلم مثل دار الكفر ودار الإسلام فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا هذا يمسك بكذبه أن سفيان بن عيينة رحمه الله بماكي ɗum ɗo ɓe compare hakkunde gandal ngal e hakkude majjere nden e gandal ngal e maaki ɗon anndi fii misal hakkunde majjere e gandal wawa ɗum no waɗi wa galle keefeeri fu e galle l'islam ɗen ko nokkuure ka tawata ko l'islam no wurnita e muɗum l'islam ene gollitireede e muɗum en ndaari ɗon en ndaari e leydi ka tawata ko keefeeri wonaa gollitireede e muɗum a tawa ɗiɗi ɗiɗi woɗɗondiri a tawa ɗiɗi ɗiɗi woɗɗonde ko wana noon kadi hakkunde majjere nden e gandal ngal ko wana noon hakkunde majjere nden e gandal ngal so tawi woni yimɓe ɓen ɓe selii gandal ngal ɓe pertorinii gandal ngal heɓaaki wakkiliiɓe janngugol diina kan haa faama ka janna ka heddiiɓe ɓen on tuma yimɓe ɓe wona e majjiɓe ɓay tumɓe woniiɓe alaa ka janneede alaa ka janngeede on tuma yimɓe ɓen heddata wonugol majjiɓe awa ɗo kadi ɗo ɗum o maako kañum Sufyaan bnu Uyayna ɗum holli wondema e nene ko gandal ngal kelɗi majjere nden kelɗa wiye ɗum قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا وقال بعض السلف خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل لأنه بما كي وندنا جندو ببين كربكو ببين hoore leydi Allah ɗo misal maɓɓe no wayri waɗa koode ɗen ka kammu so tawi woni koode ɗen ɓe yalti yahooɓe jemma ɓen ɓe aray feññinande ɓe holla ɓe laawol ngol amma noon so tawi woni ɓe mutii on tuma ɓe ɓemboto ɓe jiɓoto ɓen anndi ɗum ko wana noon yahooɓe misal wano e buruure ɗum woni e sahara jemma laawol hay huunde fof ko njaaringi tawata ko koode ɗen ɗoni tinnoɗe laawol ka ɗon yahude toon tawata ɓe jogaaki busol ɓe jogaaki ha aala hay huunde tawata ko koode ɗen ɗoni tindinorde si woni ɗen koode ɗo muuti tigi tigi hare ɗen ɗon on ɓe aanayi ɓe wembo ɓe maako ko wana noon kadi majjiɓe ɓen so tawi woni hiɓe hakkunde yimɓe ɓen tawata kala ko maatini jurɓe ɓen ka diina maɓɓe ɓe landoto a tawa ɗum ɗon ko neema noon amma so tawi woni alaa landeteeɓe jannguɓe o alaa faamuɓe o alaa woodi hare ɗum ɗon kadi huwaaki ko ɗum waɗi yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinomaaki wondema amare ko wiyetee haqqille ko huunde ɗum ko defte moolanaaɗe noon haray nasiibooji e tanaaji e lorraaji ɗin ɗum ɗo kata nder majjere ɗi woni wa qala almansour bnu almahdi lilmamun
أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال إن كان الجهل يعيب فالتعلم يحسن به. كانوا المنصور بن المهدي يندقوا وما كان مأمون بين عند بيدو فجانو بإعلامنا وبين كدولة بني العباس ولم بمؤمن وإنه إنه مؤيني مو بين عندي نطو إنه مؤيني مو بين جنغتا بمعنى مو دنوهاني جنغودة كنت نبجاد أجاري إماكي كتايدي مجرن وندني مو أيده كتايدي مجرن وندني مو إلا كتايدي مجرن وندني مو هرسا مودي جاك جانغو جاك هارينا مو يعني مويه هاري جانغو مو يعني مو جانغو هارينا مو يعني مو. سئل سفيان بن عيينة من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم لأن الخطأ منه أقبح. كان سفيان بن عيينة بلندا وندما إنه أين بدن فوقهم برهان دأبو دجندل. كان سفيان بن عيينة جابي دماكي kubur ɗen janngude e maɓɓe ɓurɗon janngude yimɓe ɓen ko on tigi ɓuri kadi haanude ɗaɓɓude ganndal wonko fiwon ɗum par ce que fajjere nden tenen ma e oɗo ɓuri kaanude e yo jaka ɗum nde yewtere kañum Sufyan bin Uyayna ɗo holli wondemata goɗɗo janngutu ha e seeɗa o konta wondema kanko toodena faqad jama ilma al awwalina wal akhirina de o ɓooye wona noon tawti jangtu seeɗa konta kañum mooɗi gande ila adinoɗe hay sakkitine Allah subahanahu wa taala o wi wama utitum min al ilmi illa qalila o ottaka gande e gandal si wona seeɗa uti ko yo ɗaɓɓu gandal ngal min al mahdi ila al lahdi ko ila ka o taga ha ka o faati o taw wotiino janngude tawtigi in aka min tigi yeri koko janngi ɗo ɗum ɗo yonata te ko yotigi wakkilo yeri ha ka o tigi janngi o yo ɓeydu yeri ha ka o tigi janngi o yo ɓeydu. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا بلى. قال فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة 3 أيام يموت فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن لا يشعر بموته. بماكي وندبه كان ابن القيم رحمه الله بماكي أوا عنده جو ماكين وندما بلندي والإن إله إتتوي نون سكنا من يامته إنديان إلكي ما يتا فلندي woto tawi woni nawnude bisal goɗɗo nawni o wallinama e nder suudu joni noon innama awa bon ka o nawnuɗo waali ɗo on ilaka o bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam awa haray musidɓe tedduɓe haray fahin on yaafoto ɓaawo kuppugol ligne o haray continue fahin ka wonno ɗen ɗon continue seeɗa haray kañum ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala ɓe maaki wondema yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinoɓe goo maaki ɓe maaki ene si tawi woni nawnuɗo o sakkanama ñaamete o sakkanama ko yarete o sakkanama lekki ƴi'ama ñaamete wo ndiyam wo lekki wo hunde naadata ka o tigi suudu ka o tigi woni ɗon fo ene e on nawnuɗo noon o maayata o sikke wala o maayayye wawa ko wana noon kadi ɓernde nden si tawi tun woni gandal ala naatude e ɓernde nden ko yaata balɗe 3 wonde maayay si woni ɓernde neɗɗo balɗe 3 nde heɓaali hay huunde e gandal wo on tuma nde maayay ko woni tun o tigi o so'ata wondema nde maayi o tigi o so'ata wondema ɓerde makko nde maayi sabuna ko gandal ngal woni ñaamete ɓernde nden ko gandal ngal woni njaram ɓernde nden ko gandal ngal woni lekki ɓernde nden ko gandal ngal woni ngurdal ɓernde nden si tawi no woni ɗiɗo iwi hannde kadi haray ko mayde woni ko hikkoto ɗon haray ko mayde woni ko hikkoto ɗon haray yo musidɓe tedduɓe qala
قال قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبير وإن كان حدثا. واستشهد بقول الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التقت عليه المحافل. كان ابن عبد البر رحمه الله ماكي وندما haray majjuɗo ko tosoko hay si duuɓiɗin noon ɗuuɗigoy hay si duuɓiɗin towi si tawi tun ko majjuɗo haray ko tosoko kon teteeɗo wo kadi gando ko mawɗo hay si tawi ko hellaka duuɓi ko fayi kun ɓe seede muɗum ɓe holli wondema sha'ir o maaki wo ɗaɓɓu gandal ko waɗi neɗɗo jibindintake e gandal awa ya andu jooma gandal o waawa majjude dey wo ko waɗi mawɗo on e ɓeynguure nden mawɗo on e yimɓe ɓen mawɗo on e musidal si tawi tun woni o mara gandal ñande haaji yani o tawa jata ko o payku fi kala duuɓi ɗin toowi ɓe holli kadi wastashhadu aydan bi anna abdallah ibne abbasin kana yustafta wa huwa sagir وكذلك معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد يقول وندما كدي وندما هي أي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلند كنومو إلى سنة كون بايكون هو نون كدي معاذ بن جبل هو نون كدي عتاب بن أسيد إيه في كل هاري كبي سوكا بيجا دوري هون دكتاونو هدي جنب كاي بلند أو هاري جوني كو تيمينيرتين دو كدي دي ماكوجي دو haray ko maako kañum sayyidina ali ibn abi talib radiallahu anhu ɓe maakuno wondema kafa bililmi sharafan an yadda'iyahu man la yuhsinu wa yafraha bihi ida nusiba ilayh wa kafa biljahli zamman an yatabarra'a minhu man huwa fih ɓe maaki yoni gandal ngal wasu e hoore majjere nden nde nodditorta gandal ngal on mo anndangal weltorangal si ngal askintinama e makko yoni majjere nden ñiñu ɓe dandinoto majjere nden o wonɗo e nder majjere nden ndaaru seede muɗum neɗɗo ko o majji wo ko o majji gon hay mo yiɗi wi'eede wondema himo anndi himo yiɗi wi'eede himo jangi himo yiɗi wi'eede himo faami fi kala himo majji ko o majji kadi wo ko o majji kono so wi'ama ko o majjuɗo ɗum weltintamo fi kala ko gonga ko o majjuɗo kono yiɗa wi'eede himo majji fiyoñum tawde fiyoñum par ce que majjere moƴƴa a waray si iwi yeɗu yo musidɓe tedduɓe haray ganduɗuɓe ɓen sarmokoɓe ɓen mokobaɓe ɓen yeɗɗuɓe ɓen ɓen no hana teddinede sabuna ɗum ko hunde labande noon allah subahanahu wa taala o wi en qul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamuna o eski anduɓe ɓen eɓe anda ɓen no fota sikki ala ɓen ɓe fotata allah subahanahu wa taala o wi yarfa'i llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ɓe tawɓe ko jogiiɓe gande ko hulooɓe allah ɓen allah ɓantoye ɓen darjaji moolanaɗi yirti kadi aya goo allah subahana wa taala o wi innama yahsha allaha min ibadihi l ulama haray ko hulatamo kanko allah subahana wa taala e mordeji makko ɓen ko ganduɗuɓe ɓen donc haray gandal ko hunde labande ko hunde moƴƴude haray ganduɗe ɓen ko hanaɓe teddinede nulaaɗo sallallah alih w sallam ɓe makuno man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi din ɓe maaki kala mo allah faalana moƴƴere o faaminaymo diina kan ɗo kadi hadiseje nulaaɗo sallah alih w sallam ɗen hiɗi ɗuuɗi makuji ɗin hiɗi ɗuuɗi fota koyna seeɗa e telemma ɗum donc haray ɗo ko wi'eten kadi haray enene sukaaɓe ɓen yo ɓe wakkilo ɓe wona janngooɓe gooto kala ko woni yo wakkilo jannga yo woni ɗaɓɓoowo ganndal fa ala tullabi l ilmi assabre li anna allaha maa assabirin waman sabara wajada waman jitahada wajada قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير haray janngowo no haani muññaade si o tigi muññike tampere ko woni kon e ɗaɓɓugol ganndal o tigi heɓay jannal ngal amma so tawi o tigi woni aamuɗo
dogowo e ɗaɓɓugol gandal hande kadi o tigi o wonoyi o wone mo ala gandal jogiiɗo majjere ko ɗum waɗi si kañum ɓe holli wondema awa haray muñño sabuna haray ko be o tigi muññoti o wawa heɓugol gandal ngal ko be o tigi muññoti o wawa heɓude gandal ngal sha'ir o wi الصبر مثل اسمه في كل نائبة لكن عواقبه أحلى من العسل haray muñal no irwa inde mum nden ko woni battane muñal no weli ɓuri juuri ndaren ɗo seede muñal haray hino moƴƴi so o tigi muññite o e ɗaɓɓay so o tigi muññite tampere e soñja ko woni ko e ɗaɓɓugol gandal o tigi o heɓay ngal ida nama humukun fi dujal leyli fashari wa kum littanaaji walulumi wa shammiri haray joni komoɓe ɓe waali ko jemma ɗanike wo an haray ya immo wakkiloɗa ɗaɓɓa gandal ngal immo wakkiloɗa ɗaɓɓa gandal ngal kañum abou tammamin o wi basurta birrahatil kubra falam taraha tunalu illa ala jisrin min attaabi wo a yiigoye nde fewtere nde ɓuuɗa e ɓawi nde sowona ɓaawo tampere moolanade ko ɓaawo tampere moolanade joni ko timminirte yewtere men nden ɗo ɓa waɗu toon fuɗɗi ɓa waɗu toon pooɗike moƴƴa joni ko munadaratum bayna al ilmi wal aqle ko gandal ngal e haqqille ɗen e pooɗodirno yewtere kala maɓɓe wi no ɓuri oya gandal ngal wi'i no ɓuri haqqille ɗen kañum kadi wi'i no ɓuri gandal ngal ndaren sha'ir on ko wi kontele mafingol sengo ɗon o wi علم العليم وعقل العاقل اختلفا أي الذي منهما قد أهرز الشرفا فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم وانصرفا o wi wondema wo ko gandal gando on e haqqille marɗo haqqil on ko ɓeɗo ɗiɗo luutodirno e yewtere fi wondema ko hombo maɓɓe ɓuri kamɓe ɗiɗo ko hombo ɓuri ko gandal gando on ta ko haqqille marɗo haqqil on gandal ngal e haqqille ɗen wo ko ɗum ɓuri kala maɓɓe wi no ɓuri oya wo on tuma gandal ngal wi'i womin dey min miɗo ɓuri sabuna min mi mooɓi denndangal moƴƴereeji ɗin fof yiltii haqqille ɗe wii wo ene waɗii doyi wo ko min haqqille ɗen ko sabu an min waɗi haafi Allah anndaa ko min mo mara haqqil waawataa anndude Allah wo ko sabu an min waɗi haa o jom yurmeende ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala ko sabu an min woni haa sabu o anndaa wo on tuma gandal ngal noon iwi ka ɓaawo baape ngal ari ka kene ngal yewtere hentiinde laawol nde wi jentiini yeeso ma haqqille ene min e an ɗum woni gandal ngal e haqqille ɗen ko hombo e meeɗen enen ɗiɗo allahu subahanahu wa taala sifitori ka alqur'ana on tuma haqqille ɗen miijitii tawi enene allah ko gandal ngal woni ko sifitori on tuma haqqille ɗen anndi koni hee ko gandal ngal woni patron majje on wo on tuma haqqille ɗen ari lunni gandal ngal ɓe hucciti kamɓe ɗiɗo ɓe yehi donc holli ɗum ɗo holli wondema e jakayo gandal ko hunde yeɗɗunde haqqille ko hunde yeɗɗunde kono noon kanji ɗiɗi so ɗi heɓɓodiri tawete kadi jaka gandal ngal kadi no ɓuri haqqille ɗo sabuna ko ɗum ɗon allah subahanahu wa taala sifitori ka qur'anare makko teddude haray ko wiyete yo musidɓe tedduɓe haray julɓe ɓen yo wakkilo jannga tentini sukaaɓe ɓen ɗum noon ka duhiiɓe wo ka suddiiɓe wo haray fof yo wakkilo wona ɗaɓɓooɓe gandal mo ɗaɓɓii gandal ngal hannde kadi ko wiyete ko majjere pottoto o tigi hannde kadi o wona e jalbirɗo gandal o tigi so woni o janngi kadi gandal ngal o faama ngal o gollitira ngal ko ɗon hannde kadi so o tigi heɓata nafoore maggal on haray si wiye ɗum haray ɓe sukaaɓe tawɓe hino wakkili hino tinni hino ittude jawle muɗum hino wakkili hino finansude hino jannude hino waajaade mawdi ɗen jarni ɓe weltani ɓe waɗa misal ɓe kippan ɓen o radio laawol kisal ɗo eɗen tori allahu subahanahu wa taala ɓe
fopp maɓɓe yo ɗen tori Allah subahanahu wa taala ɓeydu wadde barki e maɓɓe yo Allah ɓeydu wadde barki e maɓɓe yo Allah ɓeydu wadde barki e maɓɓe yo Allah ɓeydanɓe jawle ɗen waɗa barki e majje yo Allah ɓeydanɓe jawle ɗen waɗa barki e majje gandurɗo ɓe e nder maɓɓe Allah ɓeydu gande ɗe waɗa barki e maɓɓe ɗen tori Allah subahanahu wa taala on kala ko woni gollude kon fii diina tan yo Allah waɗo aljanna joddi mum yo Allah waɗo aljanna joddi mum yo Allah tabintinan en gandal ngal ittana e majjere yo Allah yalti majjere e meɗen yo Allah yalti majjere ta ɓengureji meɗen yo Allah yalti majjere ta galleji meɗen yo Allah yalti majjere ta koɗoli meɗen yo Allah yalti majjere ta leydi meɗen yo Allah yalti majjere e itta enen julɓe ɓen برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين musidɓe julɓe tedduɓe haray on weltanama oustaz haray Allah lanɗo yoɓ on joddi ɗum ɗo waɗano on ko mandake mo moƴƴe yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ñande nafata wonki ɓiɗɗo makki on wona jawdi makko ko ki faggiti ma ko ki ɗaɓɓi ma ko ki dépensi si wona on arduɗo ko Allah e ɓernde hisude ronkude wadde golle bidi'a ma ronkude gollitirde shirku en torki Allah Allah non ɗo waɗan heɗitiɓɓen fof e yimɓeɓe Allah manti fi muɗum ko deftere makko o wi si ɓe nani konngol ɓe ƴette ɓe gollitira ko ɓuri ɗum ɗon e moƴƴude o waɗa en harana o waɗari en e yimɓe ɓe o tawata himo kambani o wi si ɓe nani fii makko no yewte ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe huccita ɓe wiya ɗum ɗo ko tindi aranɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen andintina hannde kadi ko wonno ko technique ɗo ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi wondude cheikh mouhamadou aliou bari e cheikh alpha oumar diallo e musidɗo moɗon on abdoullahi ɓuriya haray ko wonno ko micro ko oustaz meɗen marouf ba haray inchallahu ndeɗo yewtere maɓɓe no gasa nde wona saabu wattede maɓɓe diallo haray ɗo gandi inchallahu haray ɗum ɗo ko maafe e ñiiri e ɓe waɗani ɓalli meɗen ɗin ɗo hannde yo Allah waɗu en yimɓe yangantoɓe gandal ɗo gandi haray ko gandal ngal tu wawata ittude majjere ko kangal tu wawata ittude basal e koɗoli meɗen ɗin haray jama on koye wakkilo jangga fota fota haray inchallahu hannde hiɗen uddita lande ɗen ɗo inchallahu fi 10 minutes nde tawata noon haray jonde nde retarduno oustaz en kadi haray ɗen andi hiɓe mari piiji goo ko ɓe okkipiɗon nde moƴƴa haray hiɗen andintina kala marɓe ko humpa e fi programme ji laawol kisal ɗin haray no wawi contactude ɗiɗo numéro ji meɗen ɗo ɗiɗi inchallahu haray o wawa humpitade numéro ji ɗin si on noddi on hawrodira e musidɓe meɗen woni cheikh alpha oumar diallo e cheikh mouhamadou aliou bari haray numéro ji ɗin ko 0032 492 80 19 65 ma 0032 497 11 91 haray ɗiɗo numéro ɗi jiɗi ko numéro belgique wonande ko youtube ko facebook ko laawol kisal sonnaɓe ko laawol kisal duhiɓe e ko radio meɗen laawol kisal haray kala ko goɗɗo faala humpitade haray no wawi noddude ɗiɗo numéro ji ma si o noddi numéro hajja fatmata ñippi o woni yumma meɗen ma si o noddi numéro an on maneniraɓeɓen ko wallidir wonɓe wonaɓe wallidirede ɓen toon haray o wawa humpitade fi programme ji meɗen ɗin haray jama on fof hino jarna hiɗen udditina lande ɗen hiɗen andintina jama on kala faalaɓe tawtude ko lande ɗo haray no ɓura laɓede si on tigui landike e ko yowodiri kon e mawdu waɗaɗon ɗo haray hiɗen attora ɗen andintina kala faalaɓe natude ko lande ɗo no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 ɗum woni hoodere 61 inchallahu adi e fuɗɗare ɗo haray ɗe lando oustaz en e batte yewtereji maɓɓe ɗin ɗo e ko honɗum woni ko goɗɗo wawata waɗugol ɓawto heɓude duuɓi towɗi e o wawa heɓude gandal ko honno on tigui wawata yangorade fi yo heɓu gandal ɓawa heɓutude duuɓi towɗi si tawi hara si on tigui wi'i ɓa haray nawyi ma e programme ji ɗin ɗuuɗi o wata ɗaɓɓude gandal est ce que ɗum ɗon haray no wawi wonirde noon haray ko ɗum ɗon landal arnal ngal inchallah bisimillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah haray hiɓe wi'a wondema goto kala fewndo ka ootigi fewndi o ko atti kon haray fewndo ka ootigi fanɗi ɗon ko fewndo ɗum woni waɓutu ma ɗum tan ka tawata ɗon heɓugol gandal ngal no ɓuri e newade kono noon kadi ɓe inni maala
yutraku kulluhu kala ma la yutraku kullu la yutraku jullu ko tawata kon oti wata naam ustad yaafe naam naam ɗo way continue gol yaafe inchallah aywa joni haray ko fewndo ka ootigi woni ɗon pay kon ko fewndo ɗon woni laawol ɓurgol ɓewaade e heɓugol gandal ko moolana kon kono noon wo fii laawike ootigi misal ka oti won ɗon pay kon ta ootigi joni awa joni o démissioni lanni fewndo wo fewndo ka ootigi fewndi ootigi deesudu ila ɗon hannde kadi nder ootigi no wuuri hannde kadi si Allah jaɓi haray himo fewrude seeɗa seeɗa himo janngude seeɗa seeɗa himo fiinaade seeɗa seeɗa himo ɓattaade anndu o ɓattoto annduɓe ɓen o ɓeydito seeɗa seeɗa oti jokkira ɗum nder hino wuuri no jeeya e faljere innugol tigi tigi jooni o tigi nawyi haajuji ɗin ɗuuɗi ɓe nguureji ɗin jooni hannde kadi o tigi hannde kadi alata janngol hay huunde oye o tigi no heɓay tawi o tigi wakkilo o heɓat tan hayti ko seeɗa tawata ñande o tigi ɓeyditoto seeɗa seeɗa ñande so oti ɗo ɓeyditade goppum o watawa ɓe tawɓe memata few yarata ten few sefa few yeewna few haaji mum ala e mum few nam inchallah haray ɗe gandintene jama on wonande kala haton jimɓe ko landete haray no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 56 nam cheikh marouf haray woɓɓe no landi ɗo landal ngal yowotaki e mawdu meɗen on ɗo haray ko yowodiri e fii ko fewndi kon ɗo de woni lewru donkin ɗum ɓe wi haray yarli ɓa haray goɗɗo si wiyama mo ittude layya haray o hana fembude leeɓi makko ɗin o hana ittude peɗa o hana waɗi hibbugol ƴiiƴan haray yarli no sella kadi ko on tigi femba sunsunkoji mum ɗin maka ɗin ɗon kadi no tawa e ko wiya kon haray on tigi hana ittude bon haray no jeeya ko ɓuri e laɓeede no hollirɗon ni so tawi o tigi no anni ittude layya sila ka donc on dari hara o tigi o ittaali e leeɓol hay gootol ka ɓanndu makko ɗum no foti kaka hoore o tigi foti kaka ɓanndu makko foti kala ka woni o ka woni e ɓanndu o tigi ndun haray o tigi koyo accuɗon leeɓi ɗin haa o tigi o itta layya makko on tuma noon hannde kadi so o fembo si o ɗin ɗon fof si o waɗay ɗi haray ko ɗum ɗon ɓuri e laɓeede innetaake jooni haray koyo ittuɗi leemiɗa o ɗiɗa koyo accuɗi o koyo accuɗi fof haray ko ɗum ɗon ɓuri e laɓeede ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴi wallahu alam barakallahu fikum nam haray ɗen uttande ɗo atti ɓe natude ɗo inchallah haray ɗen andintina jama on ko 10 minutes peti marɗen e saabu noon haray jonde meɗen ɗen juuti inchallah haray miɗo uttana ɓeeɗo nam mi wi'i aray ko fi tawta ɓen almasbo ko tawta ɓen ka julde nam onti ara tawa imamu on salmini non mo jooɗi tayyagol fi salmingol ngol so ari o tawi ɗon o habbira o jooɗo par ce que wiyama joni so ari a tawi imamu on ko ya tawtumo fewno kaw fewndi o o salmina e nder ɗum ɗon hannde kadi an soske ontino duwa imagol ɗon o darna o continue a julde nde mbaa haray ɗum ɗa yona e mo hannde kadi o continue to julgo mo hannde kadi so o tigi immike ɗon o alaa darnude few fii honnum o naatiino ka ndeer julde ona kadi o heɓii kadi baraji julde jamaa nden ko woni ɗa o tawi ɓe tayyaade ɗon kadi joɗɗe sakkitode ko woni o heɓaali darnde hay wootere kono o heɓii baraji julde jamaa nden ko woni darɗe ɗen ko darɗe ɗe woni ko fuutiimo ɗon si o immike ɗon on o continue tun julde nden o darnitata few sabu no so tawi woni darde tugol haɗa ko fuɗɗitago julde nden hannde kadi e baa ɗum noon o gaynino naatude e mere o ɗi baraji julde jamaa nden hannde kadi haray wonayi o darnuto few wonayi o darnuto donc yo continue tun no hannde kadi o juula julde nden haa nde timmoya wallahu alam min ka landal langal ko fiika subaka nam wono on tigi weetori ni ɓenne so tawi weetori haray ko ya juulu subaka on tun accu ya ɗeya ɗiɗi joni noon nde wona noon nde wonde yejjita noon juulugol ɗen ɗon ɗiɗi si tawi haray ɗon ko on tigi yoɓitoy ɗen ɗon ɗe juulaali ɗiɗi ata subaka on e so tawi wori si juulaali ɗe haray ɗon kadi en laala bon haray ɗum fi ɗum ko rakata el fajiri on ka ɗiɗi ko yin ɗiɗi ata subaka on voilà haray rakata el fajiri on ɗen ko ɗe sunna mu askada ko ɗe sunna tentinaɗo ko sunna tentinaɗo noon
donc haray ko ɓuri moƴƴude o tigi koyo o juuluɗe hara ɗe fuutaaki o tigi nde tawno ko sunna tentinaaɗo koyo o tigi juuluɗe après o juula subaka o amma noon si tawii misal jooni o tigi arii ka juulirde o tawii heewtugo tawa o arii ko o leetuɗo o heewtii o tawii misal subaka on no juuleede ɗon on haray innetaake koye beeyo o juuluɗe tawno so o juula subaka on ɓaa haray julde farilla nden fuɗɗaama juuleede so woni o tigi o tawii julde farilla nden ɗum woni subaka on no juuleede koye o naatu o habbira o tawta ɗe ka julde so woni noon juula subaka on juulaama haa gasii few on tuma o immo o juula noon kañum e rakata en fajiriije ɗen jooni o yoɓa ɗe legoy o juula ɗe ɓaawo ni subaka on gaynaama juuleede haray ko noon o tigi warrata naa yo tigi inni jooni ɓaa haray subaka on juulaama jooni haray o tigi o tertorini no yo o tigi juuluɗe ɗum kadi hara o saatinaali kadi so ni tun subaka on juulaama hara o naali o habboto ɗon kadi haa tan juutoɗo ɓawti juulugol subaka on ka subaka on juula gayna o kan kadi haray o juuluɗe ɗon kisan hannde kadi haray ko noon haray o tigi koye o tigi warru noon wallahu alam wona par exemple ɗo noon hara wona subaka on koye 4 heures goɗɗo on tigi sino e dow fayde haray woni inne 6 heures ni donc haray ko non on noon no mari taw probléme haɗa taw naati fi rakatel fajirije ɗen ko addi kon taw o tigi wodu taw haa subaka o julde farila nden feƴƴiramo haray o tigi déjà heɓi ɗon taw probléme hannde kadi mawlanaɗo jooni ɗon haray naati rakatel faji ɗon taw haalete ko fii ko o tigi derfi kon haa julde farilla nden fuutiimo par ce que ɗum ɗon fijirtaake ɗum ɗon haanana julɗo on o haana derfude haa waɓutu farilla on fuutoomo haray julde farilla nden inde waɗana leer inna solata kanati ala almuminina kitaban mawquta no waɗa leer fixé wonayi o tigi habba derfu ha o farilla on fuuto ɗum ley si o tigi ne ari derfude ha farilla on fuutike ɗum haray o tigi o heeɓi probléme molanaɗo haray ɗon no o tigi no haani haray yoɓutudemo yilto tuuba rutto ka Allah ana ma ko hula wata taw hara o tigi o jaɓanaka nden julde ɗon par tende feƴƴirimo ande tingel mbaɗanama rande fuu misal woni voyage goɗo o yehi o tawi avion on inninoke yehi andi ɗon haray ɗumannaji donc haray ko noon o tigi wona julɗo wota derfu ha farilla o fuuto ɗum wona fi noon hannde kadi aroya fi rakatel faji joni to ko fi farilla on taw haray on ɗon hannde kadi nam yaron jarama Allah waɗa joddel janna assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo jonde meɗen nde woni hattude hannde haray hiɗen andintina kala marɓe lande urgent haray no wawi contactude lan ko téléphone amma ko numéro hajja Fatmata ñippiɗu woni yumma meɗen haray on tigi no wawi wadde 0049 17 29 95 80 07 haray ko numéro an on noon haray so tawi ko lande hawjiraɗe en wawa feƴƴinande ceernoɓe ɓen inchallahu ɓe wawa wallitagol haray hiɗen andintina kadi daiman wo abada fi seenagol jangga ɗum woni ko darsuji meɗen inchallah ko télégramme ko laawol kisal sonnaɓe hisuɓe e ko laawol kisal duyiɓe hisuɓe e duɗe hedditiɗɗen haray jama on no tora ɓeydugol wakkilagol fi ɗaɓɓugol gandal ngal haray hiɗe weltano jama on seenagol ngol heɗito ɗeɗo yewtere ɓe karmakoɓe meɗen tedduɓe hiɗe weltanoɓe kamɓe ceernoɓe ɓen accutugol sa'iji maɓɓe ɗin accutugol ɓe guureji maɓɓe warna ɗum ɗo fof golle ɗen Allah ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah holon ɗo yoɓu en enen e maɓɓe fof o warsika en maayugol naata aljanna warsika en wuurdegol enelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko aljanna towɗo aljanna to firdawsil ala hara en wawa yiide e enelaaɗo wuuriden e maɓɓe ɓa Allah arsikaari en wuurdugol e maɓɓe ko adna ɗo haray meɗen jarni on ustade en fota batte wakkilaareji moɗon ɗin hiɗon anditana yo Allah anditan on ɓuri ko yimɓe ɓen anditani on kon yo Allah weltana on ɓuri ko yimɓe ɓe weltani on kon haray meɗen habbiti on kadi inchallahu ko saɗi moɗon ko tooli daiman wo abada onon ceernoɓeɓen fof ko radio meɗen laawol kisal haray meɗen tori on kadi du'a inchallahu meɗen tori on kadi ballal e programme ji ɗin fof meɗen wiya noon yo jaam Allah e kisal ñiiɓo e meɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal